Тэр үед Римын император Август гэгш орон дайдынга бүхий соной тоо бүртгэх гэн зарлаг гаргав гэнха. Тэр нь Сири улсын Квиринийн зонхилж байх үед хэгдэхэн хүн зоны анх төрүүшгийн тоо бүртгэл бүлээ. Тин хүн зон болтодаа өөдөнгө төрөхэн хотоошж нэрээ бүшүүлж байв. Давидэ овогхоо гэр бүлөхө гарвалтайхда Йосеф гэгш Галилей Назарет хотохоо Юудын орон нутгаа Давид хааны Вифлеем хот мөн нэрээ бүшүүлэх яошв. Тихдэ шажнай горимар хамганын болох ба хээлтэй болох Мариятай хамт ошв. Тэнд ошоод байхад хоногын хүсэж Мария ууган хөвөөгээ төрөөхөн. Тэрнээ мансилаад малай юурсаа баашж тавив. Юундв гэхэд зоны бууд газарт тэдэнд хөөрි хуртөөгүй хэн. Тэндээ хол бүш малшад хөөдөг байгаа. Тэднэр хүниндөө малаа манаж талд хонод хэнха. Бурхны илгээгдмэл гэнт тэдэнд бууж өзөн бурхны алдарэ гэрэлтэй туяархад малшад айхын ихээр айн хурдв. Бурхны илгээгдмэл тэдэнд хлв. Бүү экти юундв гэхэд би бүхий ард зоны ихт баясуулах хэн мүдээсэл таанат дуулгах яйрэ. Мөнө Давид хааны хотод абрагш Христос мундалв. Дулгы түмдэгэн ийм мансыйтэй тэр хөвүүхнэ малай юур онгососоо хөвтөхий харахад Бурхны илгээгдмэлээ хажууд тэнгэрийн тулуулагшд олоороо бий болж дээдэм бурхан алдарш хэ газар дылхэ дээр амгалан байдал манда хэ хүн аметан бышырыл хугдал гүйгөө ража хоо хэ гэж бурханд мактал соло доодова. Бурхны илгээгдмэлнүүдээ огторгойд бусхадын Вифлеем хотоошж Бурхны илгээгдмэлнүүдээ хлэшийн харая үзэйл гэж малшд бие-биедээ хлж байв. Тин тэднэр яаралтайгаар тийш ошж өдүр онгоссоо хөвтөн хөвөөхний хажуудын хөөхэн Мария Йосеф хоёрыг харав. Ийм юм хараад малшд энэ хөвүүн тухай Бурхны илгээгдмэлээ хлэший бүгдэнд хөөрв. Малшдэ хлэхэн юм доолхон хүнүүд гайхав гэлийв. Ти Мария эдэг үнүүдийг шагнаж сэтгэл зүрхэндөө хадуужаавав. Малшд Бурхны илгээгдмэлээ дуулгахыг нүдөөрөө харахнанга шихээрэ дуулахнанга тулуу Бурхнаа алдаршуулан магтан гэртээ хариват. Хөвөөхний төрөөр 8 өдрөө өнгөрхөн хойно шээгэн хүндэх яхоллай болоход эхийн хээлтэй болохын урд тэ Бурхны илгээгдмэлээ айлтхан яхор нарай нялхад Иесус гэж нэрүгтөөн. Өзөн Бурхны тогтоохон хуйлад бүшигдэхнэ яхор эхийн хээлээ гарахан турушин хөвөн бүхний өзөн Бурханд зориулах ётой. Тийхдэ хоёр түүтэй шувууг али голубхааgai хоёр далбара тахил болгон үргэх зэрэгтэй. Тин Моисеийн хуулиар ариутхалгын болсрэ дүүрэхтэй адил Мария Йосеф хоёр Иесус хөвүүгээ өзөн Бурханд зориулхая Иерусалим авж ирв. Симеон гэж нэртэй боди хайхан сэтгэлтэй Бурханд бүшэрэн хүгддэг нангийн хулдад хүртхэн нэг хүн Иерусалим хотод ажхууж Израилийн аврагдахыг хүлээж байв. Өзөн Бурхны илгээхэн Христосыг хараагүйд өшөө үхэхгүйш гэж нангийн хулдор Симеонд илэрхийлэгдэн байгаа. Нангийн хулдор хөтлөгдөн Симеоны Бурхан хүмүүд ороод байхад эхэсэг хоёрын нарай нялх Иесус хөвүүгээ хуулиад бүшигдэн яхой бүтээлгэх гэж асарв. Симеон тэр хөвүүний гар дээрээ авж Бурханы магтан юрож өзөн Бурханы шихлэхэндээ хүрж богоо намайга мөнхдөө амархайм табихашнигэш. Юундв гэхэд элгээхэн абрагшишний нүдөрөө үзвэгэш. Шитрний бүхий ардуудаа урд тавяаш. Абрагшихда бүхий ардуудыг гэгэрүүлэх гэрэл болох. Шиний Израилийн ардаа алдар солый ургах гэж айлтхав. Иесус тухай Симеоны хлэхэн ийм үг дуулахада Йосеф Мари хоёр ихээр гайхав. Симеон тэд хоёрыг ажислаад Иесусаа их Марид хлэв.
Израилда олни оныгаха, мун хөрген ботхоха, арсылда химрой татха баракшыны хыптыны. Тигі жалын хуне сытхыл ханаң өлерхейлігдіхі байна. Бахышыне орыншыне зурхын илдер зухыгдіхі. Асир оғай ури хадахым болыха фануиле басығын лундыншын ана ажаходық хынқа. Тыры хадымдық арышы, долан жыл нұқыртые хоғат, бұлбығым байға. Найын дұрбы наға құрынқы лундыншын аны, мұны ұдыр хүнігой борхынды мұргышы, масық сахижы, борхын хумығы холыдды көйін.Ыныш еуеді үнді еріжі, борхыне алдыр шолы мактат, Иерусалим хотенхеде абрылғы хулежі бәйхін құнутты, Иисус тухай хоры жоғыбы. Үзім борхынай холі бәрімталың, хамыг яғылы бұйылулғыненгі хулер, Мария Иосиф хойыр, Галилея Назарет хота босы жиырыбы. Хубонин борхынай бойын қышықты құртыжы, борғыжың бұйыжыжы, хубылғың, хорсы ұхатай хум балыбы. Иосиф Мария хойыр хубуға абыжы, жыл бұре пасхын хәндіртті, Иерусалим хота ошыдық байға. Иисус хубуненге армын хойыртай байғыды. Турылхидин хәндірті ошыдық яхарал Иерусалим ошыжы, хәндірі удырнуды тынды ұңғырғыбы. Сус Иерусалимді ұлыбы. Гыбыш егірте болсыжы ябығын турылхидин енені аңқырғуй бұле. Хубумне сок ябығын хунудері яба юмапта әгі жаханат. Бұхылы удырты озамда ябығыненға хулер. Турыл гарыл болын танил хунуденге донды. Тіріненге үгүй байқы ойылғыжы, бұдырхые хорго Иерусалим хота босағын. Хыдың қоның бұдырет, горбадығы удырто Иисус хубугай, борхын хумыс саалыбы. Тірін бақшынырайынға донды хоошын қай, номнылын шағыныжы, оры түденде асодыл табежі байбы. Ортын табегдіхін асодылны то қорсы тады қари уғықын шағынат, борхын хумысау байқшыд, Сысын уха тәйін гайханат. Хубуға харат, Иосиф Мария хойыр ехыты гайхаба. Хубумне, юндынды улы гайшыпшы. Үсігі беді хойыршне шамайға угой болғат, ханаға забығын бұдырғын гайшымне. Гжықын қылыбы. Юнды намайы бұдыр ezамты. Намайы үсігінгі гірті байқы яхаты гжы мұдық гүйім алты. Гжы хубунин харюсыбы. Турулхидин хубуненге угын отхыя әлғыбыгуй. Иисус тыдынер ябыжы, Назарет хоты ябылсы жирет, угорын бәйба. Мария хын түрі болың ұшры мартықугуй гор, уханда хадун абыба. Харин Иисус хыда борхынеші, хун зонеші донды сысын ухағара, ынырхи сытхылері хэшагдың удыжы, ехы болыжы байғахын. Нігіті хун зон олары Иисусы тайрат шақысылдың, бұрхыне долғығын оғын амнықын шағнаны. Иисус тейхіді Генесарет нора әриді зоқсыжы байға. Нора әриді қойыр оңғысын байқы Иисус қарыбы. Зағахышыд үрі дейірі гарышы, гүлмүйе заханы. Тыды қойыр оңғысын нігінен сейміне байға. Иисус түрі оңғысы дейірін гарышы, үріхе нігі бағы қолы болыйы, гүжі сеймінді қылыбы. Тигет оңғысы дәріхе арыт зонейі намның хорғыбы. Иисус хылышы дұрғығын қойына, гүнзігі газырты ашыжы, зағағы бареді көпшуыра қайықты, гүжі сеймінді қылыбы. Бақша, беді бұхылы хүнінді зағашылад юши баря көпте. Те таны қылыйқыды көпшуыра қайғылда, гүжі сеймін қариосыбы. Зағашыд көпшуыра қайжы, зағығу ехі зағағы барыбы. Дажы ядығын көпшуырын тағыршы қақыршы байбы. Теге тыдыныр нүгі оңғысын кеда далың, еріжі толқайын додыбы. Тыдын еріжі, қойыр оңғысы я зағығар дұрғыбы. Тегідің оңғысын одын оғынды шыңғығы нашы бола біле. Иймі олзытай балығын Симон Петр, Иисусе орды ұбдығылың ғықырын хугыдышы. Өзің намайы архижа шықты, юнды ғықты бей нүгілтай хүмбе, ғыжы қылыбы. Ийміз ехі зағағы барихында Симон болын түренте ябығын бұхый хунут, мұн тұрышылын зеведен хубут, Симоне нұхыт, Яков ян қойыр әң хұрды бұд. Бұэ, шыйненхе қойшы хунуды сололшы, мені шаби болғы қыш, ғыжы Иисус Симонды қылыбы. Оңғысыя үргі дәрі гарғат, зағағышыд бұхый юмыетінді архижы Иисусы дақын ябы бұд.
Иисус шагнажы байхан зонда үгeye хылжы дүүргээд Капернаум хот хөөргө ошва. Тынды зооны даргад ыгийн шухал хэрэгтэй зарсан хүндөр өвшөлөд үхөхөө хөвтвэха. Иисус тухай дуулахын тэр дарга еврейнүүдийн ахмадуудын илгээж манайд морилж зарсан юм аврид гэж захиулахан. Ахадмадууд Иисустэй ирж өнө хүмнэ тохо хургмөр хэн хүн юм. Өнө хүн ард зондомнэ дуртай юм. Манда өөрөө мургалэгэр бариш үгүй юм гэж ихтэйгүй ба. Иисус тэдэнтэй ошлсава. Гэртэн дүтэлж явахдын зооны дарга урдахаа нөхдөөлгээж özün бие бус авактида юунд бгэхэд би таны гэртээ оруулахаар биш ахир дорой амитэн би. Тимэхэ би өөрөө танд ошхоё зүрхлөөгүй. Гансал зарлига буулгаш хайрлыт. Тибултнэ зарсам нэдэгшхэл. Би өөрөө шидэрэ нойттай мумудл дороо сэргшиттэй хүн би. Ош гэж нэгэндэн хылыхыдым ошдаг. Ерэ гэж нөгөөд хидэн хылыхыдым ирээд хидэг. Мөнө өвшөлөд байхан боголдо ийм юм хэтхи гэхэдэм хэт орхидаг гэж нөхөдөөрөө захиулва. Ийм үг дуулаад Иесус ямар хоним хүнгээшв гэж ихдэг айхва. Тэгээ дахш явхан олон зон тэшэрэж би Израиль шуде дунд ийм их итгээши үзөөгүй гэж хылых байна гэв. Даргын элгээхэн хүнүүдээ хөөргө бусаж ошхадын зарсан эдгэшүүд байгаахан. Өдөнгөө Иесус 80 хот ошоохон тэрний шавнарын мөн хөзөгтэй зон олоороо үдэшж явва. Хотын хаалгад хүрэхэд олон зон нахаварахан хүний хөдөөлүүлж явва. Тэрний булбэхэн эхийн ори ганц хүбүүн байгаа. Ийм юм хараад Иесус эхийн хайрлаж бүүвэл гэж хэлв. Иесус хажуудын яшиж төлүүрэн ойр хүрв. Төлөж явахан хүнүүд зогсоод хив. Иесус нахаварахан хүбүүнд бодо гэж хэлв. Нахаварагшин бодож хуугаад юм хэлж хэлв. Иесус тэр хүбүүе ихэдэн явааш шүүгв. Болд хүнүүд айн хөрдөв. Тэд бурхны алдшуулан мактав. Агуу ихэл ундан шмане дунд мундалбыл. Ард зондоо тухалхая бурхан морилж ирвол гэлдв. Иесус тухай эдгүнүүд бүхий үдээ улсаар оршин тойрынхи газарны тугуудаар тарав. Нэгэтэ Иесус шавинартая онгосда хов. Нуурэ нөгөөридэг арайбти гэж тэрхэлв. Тэднэр рихэ холодов. Онгосоор явах зуура Иесус унтшв. Гэнтэ их шанга халхим буужа онгосоор үн өхөн орж шингэха юул тохиолдо хөнх. Шавинарын Иесусыг хэрэж багш өөхөнд шингэж хосорхоё байна л дээ гэвэт. Иесус хэрээд дошхорхон халхия долгитхэн өхөй номруулва. Тихэдэн нууры аали номгон болшва. Иесусээ элшинэр бусаж юухэн тухайга багшда хөөрв. Иесус тэднээ дахуулж бусадха холдон Вифсаида гэж нэртэй хот тэш зорив. Тэд ард зон хайшаа шохын мүдэд хойнохон дахвд. Иесус тэдний хайнаар угтаж бурхны хаан түр тухай айлтхав. Буй муутай шулы аргалж дэгэв. Үдэш болж байв. 12 шавнарын Иесуст дуталж бид энд зүгүй хайхан газарт байна бти. Даже явхан өдө олон сонод жахажуугаар хи худоо нюток рүүлгээгти тэнд хонох эдэлх газара олгла гэвэт. Өдө зоны таанар эдэлүүлэгти гэж Иесус шавнартаа хэлв. Бид оройд ол 5 монсгор хилэмтэй 2 загахтай байна бти. Өдө зоны хоолуулахын тулд эдих юм худалдаж аваагүй ха болтондын хүртэхгүй гэж тэдэн хариусв. 5,000 шахуу ганц рышуултанд явалсавшу. Өдө зоны 50 хүнөр жирэлгэн хуулгыт гэж Иесус шавнартаа хэлв. Тинтэдэн бүхий зоны булгоор нь таалж хуулгав. Тэгээд Иесус тэр 5 монсгор хилэм 2 загахаа авж тэнгэрийн өөд ширтэн залварш мөргөл уншив. Тэгээд хилэм загахая хухлаадл зондох баахын шавнартаа дамжуулв. Хүнүүд болтда эдэлш садшив. Улуудын цугуулхадын 12 төрсөг болов. Өнө үед нэг хуульшхүү хөөрийнхаа бодож Иесусыг турших хүсэлтэйгээр багшаа
Мөнхөн ахна халахын тулд би юу хөх яатай бив гэж асуув. Хоолисоо юун гэж бүшээтэй байдаг ба уншаангууд гэж Иесус урдахань хурв. Дээдийн эзэн бурхандаа бүхий зүрхөөр, бүхий сэтгэлээрээ, бүхий хүсэл шадалаараа, бүхий ухаан бодлоороо дуртай бай гэж тэнд бүшээтэй байдаг гэж тэрний хариулсав. Шизуб хариулсавш. Эгжил өнхрэн дурлаж явааха мөндөй явахш гэж Иесус тэрэнд хэлв. Нөгөөх нь бие сагааруулах оролдон дүтэмний хүн хэн болно гэж Иесус хаахурв. Иесус тэр дөрөө хариулсав. Нэг хүн Иерусалим Иерихон хот руу очиж явбах. Харгайда тэр дээрэмшит баригдшив гэх. Дээрэмшит хувсахийн тайлж аваад шархатуулж арай амьдыг олтой юм орхиод явшив. Тушаан болж нэг санаартан тэр харгайгаар явтраа. Гүбши тэрний хараад хажуугаар нь гаршив. Бахнаг Левит хүн тэр газартын ирж хөвтөн хүний хараад хажуугаар нь гаршив. Мөн тэрл харгайгаар явах нэг самарян хүн гэмтвши хараад хажууд нь очиж хайрлан тонгойж харав. Шархын архиар угаагаад тоо түрхэн уйв. Өлжгэндээ хуулгаж зонэ бууд газартаа баашаад тэр хүнээ харуулж хонов. Хойд өдрийн айлшдэ бууд газрын эзэнд динари мөнгө өгөөд өнө хүний харуулж байгаарэ. Улуу гаргаш гаргаахаш бусах замдаа түлхв гэв. Юун гэж ханнаш. Өдөгөрвнэ хинин дээрмшит сахиулхан хүнд өгийн ойрод ут болно. Хайрлаж амин ябархан хүн гэж хоолш хүн хариулсав. Шиши тийм юм хэж яваарэ гэж Иесус тэрэнд хэлв. Замд явах үед Иесус шавнартаа нэг тосхонд хүрв. Марфа гэж нэртэй нэг эхнэр тэрний гэртээ оруулв. Тэр эхнэрээ Мари гэж нэртэй дүүн эзэн бурханы үлмэд хуугаад хөлөн үгүй шагнав. Харин Марфа айлшна хүндэлх гэж туха сулуугүй худална. Тин Иесуст дуталж эзэн өнө миний дүүгээ хамаг ажлаа нам дээр хаяад байхын харнагүй гэшгүүд. Өгшдээ тухал гэж дүүдм хлид гэв. Марфа, Марфа, шидан олон юмд ханаага тавиш хаанаш хүрнэгүш. Харин нэг л юмд гол ханаага тавих хэрэгтэй. Харин Мари дүүшний дөмбөрлөлтөй хайхан хэрэгшлэнхээ. Тэрний хэнши болуулж шадахгүй гэж Иесус айлтгав. Нэгт хаанашив Иесуса залбирш дүүргэхнээ хүүлэр эзэн яаны шавнараа хургахан шингээр бурханд яаж залбирхыг манд зааш хайрлыг гэж шавнараа нэгэнгүйв. Иесус тэдэнд хэлв. Бурханд ийгш мургагтээ. Эсэгэмнэ алдар нэрэтнэ ариун нангим байгла. Таны хаан түр токтон мандахын болтогой. Үнэт амин тэжээлиймнэ өдөр бүхэнд манда угж байгаарэт. Нүгэл хилэнсиймнэ наманшилж байгаад. Юундып гэхэд манда мууйхын алба хунуудыя бид өөхдөө хүлэсдэгти. Горидолго хорхойтолгоо маних зайсулаарэт. Иесус тэдэндээ хэлв. Таны нэгэн хань нүхэртнэ байгаа хэнглээ. Тэрэн хүнийн тэнд нүхэртөөшж ханимне намда гурван монсохор хилэм зээлэр үгиш. Харгайда явах нэг нүхрэн горж ирэхэд тавих юмгүй байвал. Гэхэм блэ. Чихэд нүхрэн үүднэнгэ саанха хүнд хаширгаан бүү гарга. Үүдэмний бүхөр шипхэдэтэ. Ухибүүдний намтая унтридарунхэ. Бодож шамд хилэм үг аргамгүй. Гэж тэрэнд хариулсав гэлээ. Тэгээд тэрэн нүхрээ хишхлэр болж хилэм өгөөгүй шиха өрийд халахгүйдэн бодож өрөөшийн дуухан өгөх баатай болох гэж таант хэлэх байна. Тимхэ өригтэй. Тихэдэд нэ танд өгөх бүдэрэгтэй. Тихэдэ олохот үүдийн тоншигтэй. Тихэдэд нэ танд нэх. Юундып гэхэд алба эрихэн хүн авдаг. Бүдэрхэн хүн олдог. Үүд тоншихан хүнд нээдэг бшүү. Хубунэнгэ хилэм эрихэд тэрэнд шулуу өгөх үгүй шиха загаха эрихэдэн могой бариулах эсэг таанарэ дунд байхаа. Үгүй шиха хубунэнгэ үндэг эрихэд тэрэнд хор табаха өгөх эсэг байхаа. Тийм болоход жишээн таанат сухалтай байх үйдөө өхибүүтэ хшигэ уршууш шаддаг хаатнэ тэнгэрийн эсэг бурхан гүйхэн хүн болгонд нангин хүлдэгэ тон дуртайгаар уршуухав.
Өнөөний дуулаад сугта зог барьж байх нэг хүн Иесусд хөлбө. Бурхны хаан оронд зог барих хүн амар шаргалтай. Иесус тэрэнд хөлбө. Нэг хүн өлбөг их үдэшийн хоол бүлдээд олон айлшдын өөрөвха. Өдийлх сагай ирэхэд өөрийн айлшдаа барлага илгээш хоол бүлэн болоо морилш хайрлагтай гэж сахиулв гэх. Уриалтын хүнүүдийн болд хоорондоо хөлсөхийн юмдал ярих аргагүй байханда хүлсэл гуйш би газар худалдаж аваад тэрнээ ошож хараагүйд маргагүй. Намайг хүлсэх хийднэ гуйнав гэж нэгний сахиулв. Би 5 пар сар худалдаж аваад тэднээ ажлуулж туршихам. Намайг хүлсэж хайрлаа гэж нөгөөдхийн сахиулв. Би хамгаа авв. Тиймээ ошож чадахгүй байнав гэж гурвдхийн сахиулв. Барлаг нь ирэхдээ айлшдаа морилж чадахгүй байхын тухай эзэндээ дуулгав. Тийхэдэн сухлах хүрхэнэзэн өнөс акт хотын годомшд гараад гуйрын шдий өрөмдөг өвшөнтний хохор дохлон заны дуудаж асар гэж барлагта хөлөв. Эзэм хөлөһн яхоортны хамаг юм хөвөв. Тэгээд өшөө хөөхө хөөрэ байна гэж барлаг нь хөлөв. Газа гараж харгыгаар явхан хот хориондоо байхан хүнүүдээ аргадаш грэмний дүүртэр заны явж ир. Юунд гэхэд уриалтай байхан хүнүүдээ хнийн шиманед хоол барихгүй гэж эзэн хөлөв. Иесус цаашны хөлөв. Хоёр хөвөтэй нэг хүн байгаа ханха. Аба, миний хөвөт зөөрийг намд үгүйш. Гэж бага хөвөөний эсэгдээ хөлбөх. Эсэг нь гэр бус я хөвөттэй хуваава. Нэг хэдий хоноод бага хөвөөний хөвөт зөөрие абад холын газар тошж ихэр хэвхэрж зөөрие үржирхив. Зөөргүй болоод байхад тэр хари газарт нь их үлсгэлэн зуд болж өнөөхи хөвөн ядарва. Тин тэр орны нэг хүнээ хүлхэнш болоход грэзэн тэрний гахай дуулахын хэр талар үлгээв. Гахай нэдэлсэж гэдээ дүүргэх дуртай байхад ийм шийдэ тэрэнд өгдөггүй болээ. Хөвөн ухаарж досоогоо бодов. Төрхөн эсгэмний хэдий олон зарснараа өлбөг дөлбөг эдээ хоолтой байхад би энд турш өгөхье байна. Углонийн бодоод эсгдээ ошж абомни би бурхнэ мөн танайга урд нүгэл ургалб танай хөвөн гэж нэрлэгдэхэр бүш муу амитэн би зарсая зарахандаа намайг зарагтай гэд хөлхөмнө гэж шийдэв. Тэр хөвөн удамгүй эсгдээ ошв. Хөвөөгөө холхоо хараад эсэг нь тэрнээ хайрлаж урдахайн гүйж ошоод хүзүүийн төвөрийн таалав. Абомни би бурхнэ мөн танайга урд нүгэл ургалб хөвөнтнэ гэж тоологдох өрхөгүй гэж хөвөний хөлөв. Эсэг нь барлагуудаа хөлөв. Эгэ хэн хувсаа асраад хөвөндөм юмдуулагтэй хурганд нь үнэт шулуутай бөхлөг зүүлгэгтэй хүлдэн гутал умдуулагтэй шахмал буруу асар шиг аргагтэй найрлах хүхихвдээ. Юундав гэхэд энэ миний хөвөн үхшхэн ад амидгэрв үгүй болшхэн ад олдов гэшэл тэгээд л хүхэж сэнгэж хэлв. Тэр үед их хөвөний хэр ажил хэж байхан байв. Бусш гэртээ дутулхдөө хүгжим хатараа хүнхинж байхай дуулв. Тэгээд нэг зарсая дуудаж өнөмнө юм болж байна гэшв гэж хоров. Дүү хөвөөнчний ярэ эсэгшний шахмал бурууга гарга юунд бүхэд хөвөөмний амьды мөндөг ярэ гэж баярлаа гэж зарсан хариусв. Ахын сухлаа хүрж гэртээ орвгүй. Эсэг нь гараш аргадав. Их хөвөөний нисгдээ их ийгж хариусв. Би хэдий олон жилсоо шамда ажил хийгээшвив. Захиа зааври хаш нэгтэш гарш өсөөгүй. Шиадахай захын ишгш гаргаж ханы нөхдөөр сингхимний нэгтэш өгөөгүйш. Янхан хамдар орёолдож үгхэн зөри шүүрхэн хөвөнэнгэ ирэхэд ши шахмал бурууга гаргаж угтааш. Тэдэсэг нь их хөвөндөө ийгж хөлөв. Хөвөөмне ши ход намтая андэ байна хаимш. Миний бүхий зөри шини хаим. Дүү хөвөн шүхэн адлаа мэдэрш. Үгүй болгон адла олдож ирвөвш. Тиймээ ши баярлах сингх яатай хаимш. Иесус Эрихонд дутулхдын харгын хажууд нэг хохор хүн гуйрыншилж хов.
Хажуугаар нь хүнүүдээ явахыг дуулаад ını юун зомбо гэж хорба. Назареде Иесус явна гэж тэрэнд дуулгава. Тихэдэн хохор хүн Давид хааны үри хадахан Иесус намайг өршөөж хайрлыш гэж хашхарва. Иесусээ урд явахан хүнүүд авьяагүй бол гэж тэр хохрыг зандарва. Тэр нь Давид хааны үри хадахан Иесус намайг өршөөж хайрлыш гэж бүрий шангаар хашхарва. Иесус тогтож тэрний намд асрагтый гэв. Тэр хохроо Иесусээ ойр ирэхэд шамд юун хэрэгтэв гэж Иесус асуув. Эзэн намайг юум хардаг болгоё да гэж тэр гуйв. Чи юум хардаг болохш бурханд шүтгэн тигэлшний шамай аварва гэж Иесус тэрэнд хэлв. Хохор хүний тэр дороо хардаг болж бурханы алдаршуулан Иесусээ хойноо явуулсав. Хохор хүнээ хараатай болохыг хараамгүй хүн зон бурханы магтан алдаршуулва. Иесусыг аваад явхад зууранд нь Кирене нутагай нэг Симон гэж хүн хээрэ ажлаад бусаж явва. Тэрэнд хрээ үргүүлээд Иесусээ хойноо явуулва. Иесусээ хойноо том шиггүй олон хүн зон дахаж өхнөрнүүдийн тэрний хайрлахандаа өвсүүгээ шайн уйлдав. Иесус тэдэнтэй ширийн ийгэж хэлв. Иерусалим хотын басгад намайг хайрлаж буйлдагтэй. Өөхдийгөө хайрлаж, үхибүүдээ хайрлаж бархиралдагтэй. Юундав гэхэд хөвөлдөө үри бүрэлдүүлээгүй, үхибүү төрөөгүй, хөхүүлж үзөөгүй хөнөрнүүд амар жаргалантай. Гэхээр саг ирэх байна. Тийм сагаа ирэхэд дээрхэмнэ унаш мани шарайгаар хушширхэгтэй гэж хадаг өвөнөд хүнүүд ханддаг болох. Юундав гэхэд ногоорж байх мод савшах гэж байх эднэр хуурэ модыг яахан гэшв. Иесустэй хамт ондоо хоёр муу хүнүүдийг саазлах яваашв. Саасын газартаасраад Иесусыг хрээхэнд хадва. Харин нөгөө муу шулай нэг баруун талд нь хоёр дахин зүүн талд нь хрээхэнд хадажрхив. Өсөг бурхамны эдний хүлс юундав гэхэд эд юуш хэж байхна өөхдөө мөднөгүй гэж Иесус залварва. Харин саазлагшд жээрв татж байж Иесусээ хувсаа дундаа хувааж авва. Ард зон тойрошд харж байв. Бурханы шилж илгээхэн Христос юмха бусдын аврахандалаад л өөрийгөө авра гэж тэндхийн сонхилагчд доромжлон хэлв. Сэрэгшд шийлдвэр аашалдан Иесуст дутулж үгсү самсуулан хэрвэши юудийн хаан юмха өөрийгөө авра гэж байж дуугаралдав. Иесусээ толгой дээр энэ юудийн хаан гэж грек, рим, еврей хэлнүүдээр бүшигдэн хавтгай үлгөөтэй байгаа. Ши Христос бүш юм алш өөрийгөө ши маниш авриш гэж хрээхэнд хадуулхан хоёр муу залгуудаа нэгэн Иесусыг харав. Харин нөгөөх нь тэрний зэмлэн хэлв. Өөрөө саазуулж байхнаад ийгж дуурхахя бурхан хайнгүй алш. Ихгм хм мани зүб ийгж хээж байна. Харин энэ Иесус ямар ч юм хэгүй. Тэгээд Иесуст хандаж Иесуса шихан орондоо мордохдоо намайг бүү мартаарэ гэж тэр хэлв. Өнөөдөр ши намтай диваажин орондоо шулсахш гэж шамдууны хэлнэв гэж Иесус тэрэнд хариулсав. Өдрийн 12 цаг болж байв. Гэнт бүхий газар дээр үдийн 3 цаг болотор балай харанхый болшв. Наран хиртшв. Тэгээд бурхан хүмүүд мандалай хажуудах хүшгэх тэгэн дундуура шуурв. Эсгэмне шиний мөдөлд хөнөхөө явуулнав гэж Иесус шангаар үгэлв. Тэгээд тэр амьд тавьжрхив. Өнө болгоши харахан зууны дарга бурханы алдаршуулан магтаад өнөхөн өнөхөөрөө бурханы эрхэх хүслийг буйлуулагш хүн байгаа да гэв. Өндөс суглархан бүхий зон болгон бүгдийг харж сошролдон өвсүүгээ шаан байж уйлдахаар гэр-гэртэй тарават. Иесусыг таних мэдэх зон Галилейхэ тэрний дахж ирхэн хөнөрнүүд тэ холхон зогсоод хуу харж байгаа.
Харин гаргай нэгнээ эртэ улоогөр тэдэх нэрнүүд бүлдэхэн хайхан хангалтай ургамлаа шүүхий ябаад агын нүхэндээ оршив. Агын амхрыг бүтүүлхэн үхэр шулуун хажуу тээшээ болгогдсон байв. Орходон Иесусээ шарил байваггүй. Өмгтээшүлээ ихтэг айхалдаж байтар ялзам сагаан хувсаатай хоёр өрх хүн бий болов. Эхнэрнүүд айн хурдж урууга харан зогсоход тэдэхлэв. Амьд хүний өхөхнүүдээ дунд бүдэрхэдээ яана гэшвтэ. Иесус үгүй тэр амьдыра бүрий Галилейд байхада таанат юун гэж хөлөхийн ханагтый. Хүн турлахитнээ хөвөө нүгэлтэх хүнүүдээ гартаа ороод хүрээхэнд хадуулж тагаалал болох юм. Тэгээд 3 дахь өдөртөө дахин амьд ирэх байх. Гэж тэр хөлөөмнэ гэж тэдэхлэв. Эхнэрнүүд Иесусээ хөлөхөнгүй ханаанда оруулж агыха бусахар үзэхэн харахын юмье 11 дутын шавинартан мөн бусад олон хүн зонд дуулгав. Тэднэр Магдалина Мария, Иоанна, мөн Яакова эх Мари болон бусад эхнэрнүүд харахын үзэхнөө Иесусээ дутын шавинарт хоороо. Тэдэн эмэгтэйшүү дэмий юм хылнагэд өтөвгүй. Пётр хоорихаа бодоод агыйдаг уйжаашаад тонгойж харахадын орёохон бүдийн л байв. Ямар гайхалтай юм гэшв гэж гайхахаар тэр гэртээ босов. Ийгэж хоорохтой нядлаа Иесус багшны өөрөө хажууд нь бий болж амар амгаланы таантай айлтхнав гэж хэлв. Шавинарын ихээр сошж айн хүрдэв. Хий үзэгдэл харж байна гүвти гэж ханавшо. Юунд маргав сошвод сэтгэл зүрхэндät нэ юунд хэжиг уур хайлбав. Өнө гарым хулим харит. Би өөрөө би. Намайг бариад үзэгтэй. Бодот бүхээрэ байх юм харит. Хий үзэгдэл ха мөнөө намда байгшдал буйм ахвад болон яхаггүй байхахан гэж хэлв. Тэгээд Иесус тэдэнд гар хулуу харуулв. Шавинрэнга ихээр баярлаж өшөө итгэж ядан гайхалсаж байхад өндөтнэ ямар нэг идэх юм байнагу гэж Иесус хоров. Шавинрын багшдаа нэг хөршмөг сонгоохон загах өгөв. Тэрний яваад Иесус харахаар байтрын эжирхив. Хуулээр нь бурхан багш тэдэнд хэлв. Нам тухай Моисеийн хуулиссоо лунданшдээ айлтхалсоо бурханы магтаалнууд совшигдэхэн бүхэн юм биелүүлэгдэх байх гэж би таанаттай байхада хлэхэмнэ. Тийхэд Иесус нангийн хөдрэ утхыг ойлгож авах болтер нь тэдэнд ухаа оруулаа болээ. Христос алуулха. Тэгээд 3 дахь өдөртөө дахин амьд ирэх байх. Тин Иерусалим хаа ихлээд бүхэн ардууд явж бурханы урд хүнүүдээ нүглөө хүлсүүлэхийн тулд гэмээ мэдрэн гэмшихийн номнол уйлдхдэх ятайд гэж бишээтэй байдаг. Тэр хөлөгдөхнээ биелхий үзв харбат. Мөнөө би эсэг бурханынга танд найдуулхий таанатаа дамжуулнав. Харин таанад Иерусалим хотдол байгаад дээрхээ өршөөгдөхийн их хүс шадалд хүртөтрөө хүлээгтээ гэж Иесус тэдэнд айлтхав. Тэгээд Иесус шавинараг хотоо гаргаж Вифани хүртэр аваашаад гараа ургаж тэднээ ажисалва. Тэгж ажисалхатайга зэрэг Иесус Христос тэднээ холдон тэнгэрийн өөд дэгдэж хэлв. Тин тэднэр Иесуст дахиж мөргөөд хизааргүй их баяртайнууд Иерусалим хотоо босов. Тэгээд тэд саг үргэлж бурхан хүмүүсөөгөө байж бурханаа алдаршуулан юроош байдаг болээ. Болтогой. Егдов мифен Рум Кайсар Август قانون ظهور شده تمام سرزمین روم امپیر مردم روی خط چنن. ید اولین روی خط چیگ سوریه انده ریورین حکمرانی دوره انده ود. ات فکت ات ارسا ترخوخار تین خو روی خط چیگاو. یوسف مس از جلیل از ناصریه از یهودا ار داود شهر بیتولیم روان شد. این دانوینده از داود اولاد وید. یا روی خدشیگاه خو کنیز مریم قطعیده یک دی وقت دو جان وید روان شد.
ار بیتولیمن واد وید اتا یوم زریات اویدا وقت فریبت ات سرفرزند پوتسس ماد سوت وقتکی وی چوخو آخرچای وی ربود اندان لوینده ار میمانخانه افرجای ربیگاو نسود دی ملکت سارا چوپانین وید وادن خابتو مالین قطعی وید بیگمانن ویده پیرا خداوند فرخته آزر سد خو نور لیای اف تر کناره در کناره رخنایی سد داد چوپانینن خخ خاجیت ات فریخته دفر لفت خاج مدیرت از تمر خوشخبر لو میده یات کل مردم ره خورسنده سعود نور داوود شهر تما نجات بخشش خداوند مسیح از ماد سود ات یما نخانت تما تا وقتک چوجین کودکر آخرچه درون خوفجین ورایف بناگاثت فرخته قطعن یا قیامت ملائکه خیز حاضر صد خو خدای ستاوه کنن ات لوان خداوند را آسمان بلندی تا جای ات جلال زمین تا مردمین مابین دوف ویر میرد بر اف سا آسایخه برقرار و یست وقتی ده فرختین از دوف خیز پا آسمان تاید چوپانین تر امدیگر لوان تیمت تر بلیم که چمن ترم چیز آدسه سوج ایده خداوند مشره وی خبر چه لوج خداوند دف وعد ید مردمان صف افقتای کودکت در آخرچه درون خوفجین ابود وقتنده کودک وند ار چیز فریفته در باره دی دفر خبر چه زود نقلن چه فکتن ار چه چوپانین نقل چه نغوخت ایرانن سد ات مردم فکتت دف گپین خوبه جای انجودت زاردندن فکرن کخت ات چوپانینن وجفت خداوند ات سند کنن ایده ار چیزن چه خود ات چیزن چه وند معلوم سوتده فکتن دست وج ده ارند افر پراکه لوجین چه وج وقتم میث بعد وقتی کودک خانه سورچیگاو لازم وید ایسا نامن ویل دود ایکا نام ایده فرخته پرا از خماد قد ویداونده وی نام چه لفت ات وقتی از روی شریعت موسی دف تارت وریختاو ویدینن پرسود دی کودکن پا یروشلیم ایده خدای را دی بخشش کنن چون که شریعت خداوندنده نوشتین ات دیده سرفرزند مردین بچه باید خدای را بخیده سود و باید یک دستگه از روی قانون خداوند ذو فاخته یا ذو کبود چبود قربانی کنن یروشلیم انده یک نام شمان نام آدم ویج یا الالکارت پارسا آدم ویج یا امیشه اسرائیل خوشبخت ستاوه انتظار ویدد رویه مقدس وینده وید ویر رویه مقدس رویه سوچیده یا تاند خداوند مسیح نه وند نمیرتد نه وی رویه مقدس سوج تا تر عبادت خانه اید ات وقت دی
کودک ایسایه دی پیدت ماد دی اوایده ار چیز رسم مقرر تویج در وی کنن. شیمان وی خجا زوخت شکر خوبی چخو لفده. من تا پروردگار عالم هرنگ در سوید تو خو بنده به خوبی خوشه جواب داد. چون که خو تعمین قطعیم تا نجات تذوج وند. ایده تو وی کل خلق برای بت پرستان تام رخنایچیگاوت خو اسرائیل مردم سربلند صدا بین تایم تا لوفج. یوسفت مریم از دوف شمان گپین ده در حق وی سلوفت ایران ست. شمان افره فاتحه دودت وی ماد مریم ره لفت. ید کودکی ده اندت سس شوفج ید برای اسرائیل انده لپ آدمین پست ویختاوت لپا سربلند ستاو تعیین سوچ اد در اطراف دیتا لپ گپ سود. اد تایت تا خوبت جات خنار نوین از تا جان نوشت. اد لپ مردم تا اف نیتین آخکار سوان. اندیا اند نام عبادان سفیدگل فنویل رزین از شیر اولاد مسوید. بعد از چورچیگو لفت سال خو چور قطعی زندگی چوجت مند 84 ساله بیوه سچت عبادت خانه در تا صوتت خداوند ریتا رضایتت نماز قطعی شب تا میث عبادت کیخت. یا مس اگدی وقتنده تر پیرایت شکر خدای چخو فک مردم ره ایده با به یروشلیم نجاتن تا زود در باره دی کودک نقل کیخت. وقتنده از روی شریعت خداوند فک چیزت اجرا چا پا جلیل پا خو شهر ناصرن گخت چا. عیسی یولت وی را مسکتم ات وی عقل رسا سد ات خوبی برکت وی اند وید. هر سال پیشه ایامنده وی پدت ماد ار یروشلیم سوان. وقتی 12 سال سد وادن ار وقتا دستور ار یروشلیم ار ایام ست. بعد از ایام میثین تیار صدا پا خودشد گه کنن ات. ید جوان مرد عیسی ار یروشلیم رایست. ات وی پدت ماد دی نفهمد. وف گمان چو ویدیده یا دیگرین قطعی تویج یا میثا پندت تای تو الدینیوم وی ار یروشلیم ده کنن خو طلبن وی. بعد از ارای میثن وی ار عبادت خانه او یا معلمین مابین ناشت خو اف گپ نغوختت سوال اف رزید. فکتن از چوی نغوخت دی عقلت جوابین قطعن ایران راید. وی پدت ماد دوی وند ایران ست ات وی ماد وی ره لفت ایپوس تا چیز وین یک دست برماش چو. یما تا پدت ازم در بوته غم ات طلبم تا وی افر لفت تما چیز وین مو طلبف تما نوزانه فده از باید ار خو پد چود ساوم. اما وادن پا وی گپین معنی نفریبت. عیسی اف قطعی لفت پا ناصریت خو دایم در اطاعت اف وید. ات وی
ماد یک دفگاپین فکت خو دلنده انجفت. ایسا قدت عقل پر را سوتت خوبت ات مردم خیز زیوججین وید. یا وید ایسا قریبی جنستارت قول وروفجین اتا مردم تا وی خیز خو تنبع کشته ده کلام خداوند از وی غیمنده خنن. ات وی چخت قول زنبات ذو کختی گیرتا مهای انجاوین از افنده نیختایدت خو تورین تا زناین. یا از وی کختین ایده شمانه یا سوید. این داود خو از وی طلب چویده از قول زنب دوزگ کختین ورده ویزد. داد نست خو از کختین ته مردم ره تعلیم کشت. وقتی خو گاب با آخر فریب تر شمانه لفت. من تر غلای ویز خو تور پتیوف ات مای اینجا وف. شیمان جواب دود استاد ماش کتر خواب مینت چو اما یه چیز اتم نه اینجفت اتا تا گابت تا تور پتیوم. اف تور پتیوت خو این دست لب ماین اینجفت ده اف تورین از وزمینه پای پریستن ست. داد تر خود امراگان ده ار یوگ کختینن سوید نمیوت ده یدم افر یاردم کنم. وادن ید خو وردت کختینن اندان یک چو ایده وادن درو بونیست. وقت شیمان پیریس که دیوون ایسا پرای خو چوزون پتیبت خو لفده ای خداوند از ما خیزنده نیختی چونکه از آدم گناهکار. اندان دوینده یاد و امراگانن فقط از یک دی دستور خو معای اینجوداو در سام داد. وی امکارین زیبیدی پسین یعقوب ات یوانا مس یک دستگه سامگین وید. اتا ایسا تر شیمان لفت خاج مادر از معایبت تو معای نه. حتی آدم برای خداوند جوی. بعدن وردت کختین تر قول زنبا تیجد خو فک چیزتن لب چوک خو پس وادن روان ست. وقتی ایسا خو گپین فکت مردم ره لفت تیار چو لفداب تیار چو ار کافر نیوم روان سد. ارگد یا صد باشیه وی غلام بیمار سوچ در دم میگاو. ات صد باشیه خیز ید غلام لپت با قدر ویج. وقتی صد باشی از ایسا یتاو خبر سد تر وی خیز جوود سر کرده یینه ریمایت ایده از وی التماس کنن ایده یفت وی غلام خوب کشت. ات وادن یچتر ایسا خیز خو جدیت وی التماس کنن ات لوون یا لایق ده تو یک دی کار ویره کنه چون که وی ماش خلق ره جیوج ات ماش ریه کنشت وروخت. ایسا اف قطعی روان سد. ات وقت یا قریبی وی چود فریبت صد باشی خو رفیقین تر وی خیز ریمو دیده ویر لوون ای سید آقین خو
ماک چون که ازم یک دیر لایق نیست ایده تو ما چود پدین اندیده این داندوین خوبتم نیز از خطر تا خیز یتاو روا نبوند حتی یه چیز لوت ما نوکر خوب سود ازم خوبت فرمان بردار آدم ات ما تابعینن مس اسگرین یمر لوم تی یا تزد یگر لوم یا ات یا یزد خو نوکرین ر لوم یک دی کار که ات یا کیشت دید خو لفت عیسی ایران سد خو تر مردم پس وادن ستایم پس گه خو لفته تمر لومیده ما اسرائیل انده مس اقدس ایمان نویند صد باشه یل چختی ننده گهت خو تر چودن ید چختن خو نوکر خوب سوچ بعد از دیتا عیسی ناین نامشهر روان شد ات وی شاگردینت لپس مردمان مس وی قطع تاید وقتی یا تر شهر دروازه قریب شد از شهران مرده زوستده یا خو ماده یوث پوتس ات وی ماد بیوا ویج از شهر قطع لپس مردم ویج وقتی خداوند وند ویر از لپس ید خو لفده تر معناو ات ید خو دست تر تابو زود تا تابو جنبینن گیر سد داد عیسی لفت ای جوان تارا تا لوم اندیز مرده در وقت این داود خو دوام در گابزید شد ات عیسی وی یک دیر وی مادر دچو ات فوکسن در سام زاج خداوند ستاوه کننت لوان پروردگار بزرگ امش مابین آزر شد خداوند خو خلق ره یاردم ید اقدس فکر درباره عیسی تمام یهودیت کل وی گر گنوخه پانسوچ یمیز عیسی خو شاگردین قطعی کختین اندایت خو لفد افره تیمت تروی رویا پار دیم وادن غل پار دیده و اندیتا عیسی تر خودم زوج اتیک دی وقت بناگاث قول خیز اندایج خو چپاچک اف کختین غک کشتت اف جان در خطر زوج عیسی پیروانند ید خو اگاین و چخو لفدن استاد ماش من علاق سوام عیسی این داود خیزت چپاچک منچو خیزت چپاچک بند سد خو فکس جای آسایشی سد بعد و افر لفت تما ایمان کنده وادن شاجت حیران خو تر اندیگرن لوان ید چای ید خیزت خسته مس حکم کشتت واد ویر اطاعت کنن عیسی پیروینن و جفت خو چیز کارن سچوج ویرین نقل چو اتوای اف خو قطع زوخت خو قریبی ویفسایدا نام شهرن طاقت توید اما مردم دی درکت زین خو پس ویث تیین عیسی دف بشندت قبول کشت خو دف قطع در باره ملکوتی خداوند صحبت کشتت بیماری نده بیماری دوات وید خوب کشت ات میز شام پیسیدت عیسی 12 پیروین تر ویخیز ید خو لفدن ویره مردم رخصت بی ایدیس
سوان تر گردت اطراف قشلاقین لی باور جایت خرگاه خوره پیدا کنن چون که ماشم اونده بی ایمان بیابان جاینده. اما عیسی افر لفت تما خوبت دفر خراک زادست وی پیروین لفت ماشا بغیر از پنج گردد دو معای چیزی نیست یا ماش خوبت سام مفکت مردم را خوراک خریدم دادن قریب 5000 نفر وید. اما وی ترخو شاگردین لفت دوف گرو 50 نفره نیدف اوف اگدایت چوخو فکتن نست عیسی دوف 5 گردد دو معای زوخت پا آسمان چوخت خو افری دعای شکرانه شید داده خوچوف چوخو تر شاگردین داچوگده مردم را باش کنن. مردم خو فکتن سیرست از دوف خوچه ریجین و 12 قوطی جمع شد. اندیت یه شریعتدان این دود عیسی آزمودشیگا و وین از عیسی پوست ای آخون از ترن کنم میده خداوند مر زندگانی ابدی نصیب کشت. ات عیسی ویر لفت توراتنده چیز نوشتین تو تا ترنگ شایه. وی در جواب لفت خداوند خو خدای با تمامی خو دلت با تمامی خو جان با تمامی خو قوتت با تمامی خو فکر جیوش که ات ارنگت خوبت خو تا جیوش یک دستگی خو نزدیک جیوش که. عیسی ویر لفت تا راست جواب دود تو مثل یک دست رفتار که ابدی زندگی کنه. اما یا برای دی ایده سفید خوکیخت از عیسی پوست اتما نزدیک چای دیر عیسی لفت یا آدم از یروشلیم تر یریخان سبت خو پنت رازنین مدست دید واد وی غارت کنن خو تینت وی نیمجان پتیوان یک دستگه لیوی مستر دی جای یچ وینچ دی خو تر کنارت نوجج ات یه سامری مس دی پنت نوجج خو دوچار دیر زوجت دی وینت دی رم وی ریچ تر وی خیز ید روغنت شراب وی زخمیه نره مالت خو وینت اوف داد خو مرکبت وی سوار که خو تر مهمانخانه ورد خو در عقب وی غمخاره کشت یگ میث از مهمانخانه تایداوته از خو جیبه کنده 2 دینار زوست مهمانخانه صاحب ره دچوک خو لوف دویره تو دیره غمخاره که ات از دی زیاد خرج سکنه وقتیم ده وجفت دا کم تاره تا فکرت چای از دوف ارای انده دی دوزدین مدست دوجین ره نزدیک ده وید وی لفت هرچه وی ره میروبانی چچوچ داد عیسی لفت وی ره ستو مس یک دستگه رفتار که یه میث عیسی یاد دعا کشت ات وقت دعای خود دعا تیار شو یی وز وی شاگردین تر وی لفت ای خداوند ارنگ یا او شاگردین دعا چیگاو اخمن سچوج
تومس ماش دعا چیگاو اخمان که ایسا افر لفت ارگا دعا چکنف این دست لوف ای پدر بزرگوار تا نام لک مقدس سود تا ملکوت لک لفت تا اراده لک زمین تمس این دست که ووت ایده ارنگ آسمان ته مشروزه مشر ارمیث اتاکه ات مش گناهین مشر بخیش که چون که مش مس ار چای مش خیز قرضدار چه بخیش ویر کنم ات پا وسوسه مش گرفتار مک ایسا وفر لفت فرض کنم از تمه یه یاره آخناعت یا برادر شب ترخو آخنا خیز شفت خو لفت ای آخنا ارای گرده مره قرض دک چون که ما آخنا از پند ار مخیز این دیج ات منا یا ای چیز نیستیده وی پرا ربیم نخواهیده یا از درون در جواب ده وی ذات قین ممک دوینن قفل چوجینت مکودکینن موقته ار بیریج از نواردیم اندزم خو تر گرده دکم لوم تر ایده اگر از روی رفیقداری نه اندزید خو نه دکت ویره ات از روی وی سخرگه اندزد خو ار چون ویره در کارد سووت دکت ویره ات از تمر لوم التماس کنف تمر دا چوجک سوت طلب افت و رافست پدو دیفت دو تمر ات کنن چون که ار التماسگر دا چوجک سوت ار طلبوچ و رافتت ار پا دو چکر دو ات کنن حتی وقتی یوز ایسا قطعی دستورخانت نشچین آدمینیک دوف گپین شند لفت ویره نیکبخت ایکا ایده یا خداوند ملکوتنده گرده چاخنه چکیشت ایسا تم ویره لفت یا آدم کلته زیافت بر پا چوچ خو لپث مردم جد چوچ ات وقت زیافت خیگا وقت فریب خو خدمتگار رمود ده دف جد چوچ آدمین ره لفت یدت چونکه فک چیزت تیار سوچ اما فکتن یک رنگت در رو بخیش تلپیت ست یکیم لفت مزمین خرید چوچ از باید وی چیختاوسم التماس بخیش مره کنف ویگی لفت مو 5 جفت غاج خرید چوچ اتسم آزمود افکنم از تا التماس بخیش مره کنف اریم لفت مو ناوغه نبوش اندان دوین یتاو نوردیم غلام گه کشت خو فکت دی خو خوجین ره خبر دید صاحب خانه داد قر کشت خو تر خو غلام لفت تیزف تر خرکوست ات کوچین سخو کمبغلیند نومیند کورینند شالین ترو و غلام لفت خوجین ارنگ تاتسا لفت رمود مو فکت اجرا چوات غلط جای لب خوجین یا خو غلام ر لفت سا پندینت قبلی نریر چه چونه رضا افکیده ترو یدن لک مو چود از آدم غک سود
تمر لومده یه یارت از دف جد چوجین آدمین مو زیافت مزه نوند. ایسا لفت یه آدم ذو پوچ ویج یا یه میث شفده پوچ خو پدر لفت اپید مو باخ از خو بایگریت موردک اتوی پید داد خو بایگری خو پچین مابین باخ چوگ. بعد از چند میث شفده پوچ از چیز دایه که بود جمع کیخت خو تر یه ذر مملکت تزد ترمتا بد اخلاقیت خو بایگری فکت نابود شو. ات وقت وی خو بایگری فکت صرف چوک دی ملکنده خخت گخنگی سر سوچ ات ید درو محتاج پیست سوچ داد سوت دی مملکت یا آدم خیز نوکر سوچ ات یا دی تر خو ملک خوگین پیتاو عباز یک پا دی مس خوش وید ایده خوگین خوراک قطعی خو قچ سیر کیخت اما دی مس ویر یار نداچو ویر دی مس خوش ویده خوگین خوراک قطعی خو قچ سیر کیخت اما دی مس ویر یار نداچو. بعد تر خویت خو لوفده سان چارم مو پید چدنده پرفریوان گرده خارن از اونده از موزه میرم سم تر خو پید خیز خو لبم ویره ای پید ازم خدای خیزت تا خیز گناهکار ازم دیگر لایق تر پوچ لفداو نیست خواهیخم کار کنین قطارنده ما قبول که داد این دوت خو تر خو پید خیز روان سود اد دی پید غل داد ذرتا دی پید دی وند خو ویزارد دی اوین تانگ ساود جیختیت تر دی ماک خو پتیوت خو در رواد بچ دی سود یت تر خو پید لوفت ای پید ازم خدایت تاخیز گناهگار دیگرم لایق تر پوچ لفداو نیست اما وی پید خو غلام رو لفت تیزده سر بیده روی خاک ورف دیر پنزف سلات دیر اینگختت موی بافت موزه ورف پنزف دیر فربی چوج نوبند ورف خو کوف خارمت خورسنده کنم چون که یم پوچ منا موجین ودت زنده سد بینیدت و پدا سد بدن بزم سر سد چون که یم پوچ منا موجین ودت زنده سد بینیدت و پدا سد بدن بزم سر چو ادی خید پوچ اگدی وقت تر سراوید وقت تر چود گخت کیخت سازمندهیت رقاصه صدا خند بعد یو از غلامین تر خیز قیوت خو پاوست وی یه چیز گپ غلام ویر جواب دود تا وراد یچ خو تا پید فربی چوج نوبند کخت چون که خو پوچه و اثرو زنده بردم وند خید پوچ قر کیخت خو ارچود این دیوداو خواهیخ نکیخت داد وی پید نغوخت خو یاولا پوی کیخت وی در جواب خو پدر لفت ایده از یک ماه داند سال تاره غلاموار خدمت چنم ات یک بار مس از تا فرمان سرکشی نچوگد تا مر نه گوجبوس نه دا چویدی از خو رفیقین قطعی
خورسنده کنم. ات وقت تا پوچ تایا سبک پاخنا غنکی قطعی تا بایگری با گمت شما بینیست خو یاد تا دیر فربی شوج نوبان کوخت. وی پید ویره لوفت ای پوچ توت فوق وقت تاث مقطعی ات از هر چیز مناسبت فوقت تایا. وی پید ویره لوفت ای پوچ توت فوق وقت از مقطعی ات هر چیز مناسبت فوقت تایا. اکداند اوین خوشیت خورسنده چیگاو در کارده این وراد تایا موجین ودت زنده سد بینیجین ودت پیدا سد. وقت عیسی تر ویری خان قریب سد یکور غل پنت ناشت صدقه طلبت. ادی خودنده مردم وی تر کناره نوجسن پیوسته یدت چیز گپ لوفدن ویریده ناصرچی عیسی پس می نوجست. داد کور فریاد دود ای عیسی ای داوود پوچ رام مرکه. ات یک واد ایده عیسی تر پرا چتیان وی آرام چیگاو کوخخ کنن ایده قرار کیخت. ات یا و خخده وقت ای داوود پوچ رام مرکه. عیسی گیر سد خو رمودی ده کور تر وی خیز وارن. ات وقت یا تر عیسی خیزیت عیسی وی پاوست. تو چیز خواهی کنه از تر چیز کنم. وی جواب دود ای خداوند خواهیشم ایده مطمئن تازه سوان. عیسی لفت تازه سا تا ایمان تا نجات دید. عیسی لفت تازه سا تا ایمان تا نجات دود. وی تامینن در وقت تازه ست خو یا خداوند ره شکرت لفدت. پس عیسی روان شد. ات وقت مردم دیوند فکتن درو خداوند ستایش چیگاو ست. وقت وعد عیسی یاسن یا چیریناوی شیمان نام آدم این جوان ایدی از سرا تر چود گه چوج. بعد عیسی صلیب وی دامت دادن خو مجبور وی کننده. پس عیسی وی یاست. ات عیسی تر زبا یا قیامت مردمت اف قطعی غنکین ده وادن ناوانت مالن کنن تیین. عیسی تر اف غنکین گه خو لفده ای یروسلیم ریزنیرز تمام اوین ما ناوف تمام خو زریاتی نوین ناوف. چونکه از پیراتا اندس میثین یدن یده افنده مردم لفت خوشوقتن بیزوریاتن تولد ناچوج ات بوسنا چوجین غنکین در تردفکوین لوان ماشر ذوف ات پختاین ر لوان بوین ماشکنف. چونکه اگر سبزا درخت قطعی ده اکدس رفتار کنن ات قاق چین درخت قطعی سرنگ ساوت. عیسی قتلن تر قتل چیگاو ذو جنایتکار مس یود. وقتی تر کپر سر نام جای فریب امندین ویت دف ذو جنایتکار پا صلیب یوز خیزت یوز چپ طرف ویره چارمیخ چو. عیسی
tam lovt epid بخیخ دفرکه چونکه داد نویزاننده چیز کار تکنن از سربازین بخته کنان ات وی پوخاکی خو مابین تقسیم کنن مردم وروفجت تماشا کشت ات سرکردهین مس وی تنا دادن ات لوون دیگرین نجات دود لگ خوبت از خو نجات دید اگر ید ماسی خدای انتخاب چوجین تفاوت یک دستگه اسگرین مس نماوی کنن ات قریب یدنت تو شراب ویره پیخنعاد کنن ات لوون اگر تو یهود پادخواه تفاوه که خوبت خو نجات ده ات تار از وی کل تختت یونانیت لاتینیت ایبرانیت ویزیتی نویشن یما یمود پادخواه ات تار از وی کل تختت یونانیت لاتینیت ایبرانی زیویتی نوشتن یما یمود پادخواه یو از اف سلیبته چارمیخ چوجین جنایتکارین از عیسی تنکاری کشتت لوف توت ماسی نیست که ام خودت ماش نجات ده اما یگه برعکس آرام ده کش خلوف تو از خدای خاج ندیره وقتی توت مس خوبت یک دستگه محکوم سوجین ات تویم از روی حق محکوم سچ ماش موافق خو کردار جزا زوخچ ات دی چیزت گناه کار نچوچ ات لوف ده ای ایسا ارگا ده خو ملکوتی فریب خو بیاد ما و ایسا ویر لوفت راست تر لوم یده توتا یک نورث مقطع ار بیخت دیه وقت قریبی مدار ویدخو تا ساعت 3 زمانه کل جای خبای سود چونکه خور نور خیره سود ات عبادت خانه پرده میان جای انده از تارت ار تگاو پرست خور نور خیره سود ات عبادت خانه پرده میان جاینده از تار ار تگاو پست بعد عیسی با آواز بلند لفت ای پد خود را تا دستینت سپارم دیتا لفدتا خجان سپارت ات صد باشی وقتی یک دی آدسال وند خداوند ستاوه کشتت لفت ید از راستت بیگناه آدم ویج فقط مردمان تر دی تماشا جمع سچ وقتی وندتن ایده چیز آدسه نوجد خسینت دینت تر خو چدین گخت کنن ات فقط ایسا بلدینت داد غنکین ده از جلیلن پس و چه ید تر دردین و راوجت دی آدسه تماشا کنن یک شنبه میز سارای سپیدادم غنکین خو تیار چوجین خوشبوین زوخت خو تر مرقدن ست وقتی ترم فریب چوختن ده جیر از مقبره تر پالاو پتیوچین ده در مقبره اندیدن چسن ده خداوند عیسی جسدرم نیست ات وقت واد ایران زارت ریسن بگمانت اف پرا دو سفیدون آدم پدا سوان غنکین از سم خو تامین ار زماد اجه کننت در دفر لوان تما چیز وین زنده
مردین ما بین تلابف یا اند نیست یا زنده شد خوبایاد وارف یا پا جلیل یا ویدت تمر لفت ادا آدم پوچ باید گناهکار مردم دست لوجک ساود وقتا وی سلیبت چارمیخ کنند ارایوم میفته یا زنده ساود داد اف وی گاپین خو بیاد اوه از مقبره و جفسن خو دی آدسه فقط ایسا 11 شاگردت دیگرین ره نقل چو دادگنکینن مجدله مریم یواندا یاقوب ماد مریم وید دیگری گنکینن میسوف قطعی تسوید در باره دیان ایسا پیروین ره نقل چوگ اما دو گاپینن پیروین ره بلفته دبیخ خو باورن دوف غنکین ره نچو ات پیتروس انداوت خو جیختر مقبره سود خط خو زود خو چوخت ارم بغیر از پتیوچین کفن چیزی نیست داد یا گخت کشتت یک از دی آدسه ایران ساود واد غل اگدی نقل کنن اتا ایسا خوبت اف ما بینن وروفت خو لوفده سلام علیکم وادن ایران سچ خو شاج دیرن چونکه گمانن ده واستا اروا ونن اما یا افر لوفت کاف ایران ات کاده اینجنو فکرر تما زارد زید ترمو دوستینت ترمو پودین چسف ایموم از خوبت خداستین قطعی مو ثیپت ات تما ونفیده اروایا گوختت استخوان نیست ات منا یست دی لفت خو افریه خو دوستینت خو پودین نشان زود ات واد از خوش باور نکنن خو ایران سوان ایسا افری لفت اونده تمایا یه چیز خوراک یست افویره کون پخچین معای دا چوگ وی زوخت خو اف کم پیرانده خو ات افری لفت ایده ایدی که ایده تما قطعیم غلویدت چلوفدم تمریده هر چیز موسی توراتت پیغمبرین کتابن ات داوود زبورت در باره ما نوشتچکت سوچ باید فقط اجرا ساود بعد اف زین تازه چو ایده هر چیز کتاب مقدس چلوفت لک فهمن ات لوفده افره یک دستگه نوشتینت یک دستگه باید موسی عذاب وند ات بعد از خو میگو ارایوم میفت زنده ساود دست با نام وی از یروشلیمنده سر ساود خو توبت گناهین با خیخچیگو تمام خلقین ره وعظ چوجک ساود